Non Association Entertainment A Game Presents dutangire hakuno rep filime witonze wararebye filime nka Sisu ukara filime nka Run Survive filime ntigucika wumva ukuntu filime tuyitangiye hakuno wumva gake bucece ntazababeshye Sergei Ipax numuvandimwe Ivan narasari yihisha ahantu mu kizu kiri hafi n'umugi niho yitsinda amakuru dufite nuko ahantu hari umutamenwa kandi umugabo mukuru we ndetse n'inyeshyamba ngo ntaba hari bagiye mu mugi ubaka kanya no Sergei nicyo gipimo tugiye guhiga tugende tumuhagarika nibyo bari gupanga we n'agatsiko k'inyeshyamba kose cyane ko iri joro abantu bazi misiyo tugiye kujya mu nibake kandi nabo ntibapfa kubyemera nituramuka dufashwe Safandi nakubwiye ngo iki afana nakubwiye ngo ntago wakabaye ufite icyo kintu mu maso hakuno rep filime ukuntu tuyitangiye gace bucece mu gace hakuno n'abasirikare ngo bagiye kuri misiyo bagiye kujya gufata umugabo bita Sergei we yihisha ahantu mu kizu umuvandimwe wewe n'inyeshyamba abo bagiye mu mugi rero ukuntu filime tuyitangiye mu minota 2 turaba tugezaho tugiye mwese muhiste mujya ku byombo byanyu hey hakuno mwese ibyombo byanyu birakora ndakumva fana joro rishize ko hahiye shu biriya bintu ariko nabishatse twabigira ibintu bihoraho nimba baraye mu biki abasirikare babiri sandumva ufunze umutwe nimugera imbere metero nka 200 murakata ibumoso nuko filime tuyitangiye ibi ngibi reka tubigire nka business y'umuryango nuko injira dufata ibyo dufata dusohoka urakeka afite ubwoba muri metero 100 murakata ibumoso hakuno rebe gake bucece nakubwiye ngo wararebye filime nka Dominic iyi filime ntigucike mwese mugume mufite umutekano kandi mugume muri bazima tujye kuzana icyo kigoryi ngo ni Sergei badutumye rep filime witonze hakuno bana tukire baje gufata umugabo ngo witwa Sergei ni mu masaha y'umugoroba rep filime gake bucece mu gace tatane mwana mutatane mo gake hakuno rebe tugire tugende to hakuno mu masagonda 3 rimwe bahita binjira to twamaze kwinjira over bridge clear hakuno abandi bacinyuma abana bigabanyijemo ama equipe za hakuno ukora ku muryango su imbere harimo abasirikare naho rebe hano nta kintu gihari bimeze neza clear hakuno bimeze sawa genji ibumoso sound byumva over hakuno to jarano kigabo ibeshye wongere kabise fucking dare you kabi hakuno kazi keza reka tugende tumuvana twabanje tukamwambika su imeze ndakeka n'ubundi hano nta mazi ashyushye mugira we fata hano wampara ibyo hanze bimeze bite rebe hano ndabona ibintu byose bituje afite na sniper hejuru ku gisenge uri kubacungira do ibintu byose nanjye hano hejuru urebye ndikubona bimeze sawa all things up here hano hantu nta kintu gihari mwana rebe sirikare baje mu kazi gake bucece mu gace Diggs ushobora kwifuza kubona ibi bintu mwana keza hano sinzi byabonye hakuno kigabo wafashe muranjana ahantu tugiye kujyana tukaganira ku muvandimwe wawe hakuno I didn't know. Sinari mbizi nchewe. You didn't know? Ntabyo waruzi. Fucking know. Ntabyo waruzi wa mujinga we. The mass poaching ring. Karimo kugenda yica inyamaswa zishimuta. Using ivory and rhino. Akagenda ca amahembe y'inkura ndetse n'inzovu. Akajya gutera inkunga ibyebe byo muri Angola. Fucking know. Ntabyo waruzi. Ntabwo ibyo ntari nzi n'iby'abana. Iki Rika. Simple grab and go, we can interrogate later. Baje hano tuje kumufata ngo tugende ntago dukorera iperereza hano kuri mugabo. Baje bazi yuko baje gufata umugabo ushimuta ugenda akica inyamaswa ba poachers barushimusa ibinyamaswa. Uyu mugabo bahasanze itababwira atari ko nje iby'abana ntabyo narinzi.
umve Vandati twaje kumufata tukagenda ibyo by'iperereza turaza kubikorera ku kazi iki mukobwa arabyanga mwabonye iki hano mwana hakuno Yesu Kristo amafoto y'utwana abahe bana Sergei abahe bana abahe bana wa kinyendaro abahe bana fucking party trick they picked up in the Golden Triangle. wabona yari nka ya mikino yacyagiye muri Golden Triangle Kids from school. imwe bagendaga bagashimuta utwana tuvuye ku Buried ishuri them in a homemade coffin. bakabashyingura mu bisanduku bakoreye mu rugo Demand a ransom. bagasaba amafaranga y'ingurane If the parents can't pay, ababyeyi babo batakwishyura highest fucking bidder. bakayagurisha ku baguzi bagize gute batanga menshi 12. hakuno Kigali we bande gukata inyuma kumbi hakuno cya Sergei umukobwa wagifasha ari kugikamuramo abaryo bari he nimba kubwira Lazara aranyica none ngiye ukeka ko nari bukwica Kigali we bari hehe Sergei baracyari hano abo bana ariko n'ubundi hakuno n'ikigabo bafashe gifite mukuru wacu ngo bita Lazara twumvishe ngo Lazara ngo yagiye mu mujyi Yesu Kristo bageze hano kureba ku makamera hari utwana turi hano bisa nkaho Riggs cha hakurya iriya mwana duca hakurya iriya hakuno hari utwana ngo tuhafungiye twinshi tu filime witonze gake gake bucece mu gace niki wabaye wowe wabaye iki Daniel wabona ibintu mwanzanye Ivan na Lazari ntago bakiri gushimuta inyamaswa gusa bari gucuruza abana You get him to the LTV, and that's an order. uyu mugabo mujyane ku kigo gitegeko nguhanye ifasha nonaha ku gice cy'uburasirazuba bw'inzu nonaha uyu mukobwa ari kubivangamo akavuyo safande fande ngo bamwita Daniel umukobwa niba bamwita nde sinzi filime witonze hakuno There's a potential presence of minors here. hakuno bisa nkaho hari abana b'abameneri minors tumaze kubona amafoto dukurikiye imigozi yatwerekaga amashusho ari kuva dukasa inyuma filime witonze gake bucice mu gace kugera hano abonye ahantu wagira ngo nimo abana babashyingwa ari bazima Rufua we How's the activity up front? hanze bimeze bite kumbe Rufua wa musinaipara bari kumutema n'umuhoro agasari do barimo baramutemagura n'ijambiya n'umupanga do buhakuno turi muri Angola do kikaba kiri hakuno kimeze gutyo imfungwa twamaze kuyizirika ifite umutekano tugende hakuno do soka gutyo do gusa Rufua sniper abo tubonye ari abagabo bari kumutema n'umuhoro n'umupanga n'ijambiya bakujya hano bafunguye n'abana ntabarimo ni agatego mwana twese dusohoke none abatarasohoka bababanira inyubako va amasasu tugenda abasirikare baje bazi ko baje kwifatira umuntu kumbe bisa nkaho babateze agatego grenade badutayemo kabum babatamo komeza icyo nta muginga uri kunyumva turi ku marembo turaje mwana turi ku marembo turaje hakuno bagenzi babo bisanze muri ambush bisanze mu gatego hakuno jya hasi mwana jya hasi sinzi tugende mwana hakuno bana masasu ya nijoro amasasu y'igicuku saa yine zishyira saa tanu amasasu aravuga basirikare baje kuri misiyo irazambye bari baje gufata ikigabo bita ngo nimba ari gende mwana tugende mu masaha y'ijoro umva isasu umusirikare riramurya jya hasi Kigali we umva imbunda umukobwa yisanga mu rugamba wenyine Sergei aramucika ikigabo yari yifatiye masasu mugore riramurya gore ryaramuriye sinzi nimba muryumvisha umva isasu boko mu rubavu nimba ari mu rubavu nimba ari he ryaramuriye nyagasani sasu ryaramuriye ni umugore dutangiranye hakuno ni umwe mu basirikare bari baje hano kuri misi baya bundi bushya barasa nk'umusazi isasu masasu menshi masasu icyo kigo ry'iki kinyenzi mukinzane hano koko
cockroach si ikinyenzi harya yapa jya hasi wakigoryo hakuno undi motherfucker ndabizi abanyarwanda muzi ikijambo risobanuye mada ni mama wawe faka murabizi ariko ibyo bintu ntago nabivuga njye hari discipline natojwe discipline primaire niko bayita Did well, brothers. koze neza abavandimwe ikigabo kiriho kirabura Where's the girl? wa mukobwa ari hehe Wounded. yakomeretse She's not going anywhere. n'ubundi uriya ntahari buke byiza tu kumva umukobwa bari kuvuga ngo uyu hano tu ni umusirikare asigaye wenyine muri timu yose bari bazanye kakasi uri kunyumva over ni guhamagara ku cyomba hamagara bagenzi Your hand, brother. uyu wari umuhigo wawe muvandimwe genda uwurangize genda uwirangire Pull that out. And I will! mwe mumunzanira ubundi murangize mutatane to ni ibigabo nibyo murangora birabura sinzi impamvu mba mbona mugiramo n'akantu k'imijinya mwavukanye Hello. Little girl. bimeze bitaha agakobwa we Appears you fell for our fate. bisa nk'aho mwakuye mu mutego wacu Line and sink. kwa kundi indobane ifata ifi ikijyana mu ndobane umpe There's no shame in that. ibyo nta gisebo kibirimo It is a lesson we learned long time ago in Africa. iryo ni isomo twize kera twe nk'abanyafurika What? To lure your prey. ko iyo ushaka kugira ngo uvane umuhigo wawe aho wari wihishe Best way is to uburyo bwenyine bwiza bwo make kubona them think that They are the predator. ni ugutuma uwo muhigo ugiye guhiga ukeka ko ari uri kuguhiga ahubwo ari wo predator shame in hiding though. ariko kwihisha byo birimo igisebo Your team ugasiga ekipe yawe kwe is not brave of you. sha ibyo nta mutima ukomeye biwurimo I guess they'll Take the punishment for your cowardice. ndakeka ubwo rero ekipe yawe iraza guhanirwa ubugwari bwawe kuba ubataye wa mwafande we bita Daniel bamufashe kombe kobwa uretse dodo bamuyobeyeho umukobwa agasani wa mbere amushyira hasi abagabo baracari kumuhiga ari hafi aho ntago arajya kuri mwibuke yarashwe nawe arabareba imbere ye It appears we have found someone you are willing to fight for. bisa nkaho twabonye umuntu wakwifuza kuza kurwanirira ngo ubohore sha genda cari hakurya mwana Val. vuga Please, Jessica. Jessica ndakwinginze mwana just see how many organs reka turebe live without. umuvandimwe wawe uyu mugenzi wawe ngo yabasha kwihanganira amasasu angana gute n'imbunda zingana Jessica shushube I don't have all night. vuga ntabwo mfite ijoro ryose ariko Jessica uretse faya sirikare wa kabiri Jessica muvana mu nzira reba amasasu aramushiranye Kids, long ago. bariya bana mwabonaga bagiye kera Did you really think that Sergei would set us out? ese wumvaga umuvandimwe wanjye Sergei yatugambanira His own flesh and blood. akagambanira amaraso ye n'inyama ze genda umuvandimwe we mu maraso Word to the wise. nkugire inama nkamubwira ijambo ryahindura ubuzima bwawe nka Dashira When you want to go and hunt, iyo ushaka kujya guhiga hakuno it is best to know your prey. biba byiza kumenya umuhigo ugiye kujya guhiga ngo ni uwuhe wa mugore we faya sasu mugenzi we bafashe bari kumwica urusyorongo kumbe irindi sasu uretse amasasu nk'atatu uretse dodo kobwa cyuma cegete ayivani muvandi ha iriya bitch ndayica we igicu umuvandimwe iriya bitch ndayica ha umukobwa Jessica yishe umuvandimwe w'ikirebe gikuru umenye iki kirebe aricyo cya Lazari cyarababaye ye ngo kirya abandi icyo bajya kukirya kikishaririza umukobwa hakuno ameze nabi Ivan, ivani muvandi just look at me. ndeba mwana tu I'll be there for this, Ivan. I promise. ndaza kubona uriya mukobwa kubwaye muvandimwe Ivani ndagusezeranye tu kikabo hebe kiza hakuno cya filime itangira na action mpaka irangira Jessica wa ninja we
shinguka ivano wa matotoro we chicken shits wa matotoro we shinguka hano uze tuvuga uyu mugenzi wawe ntago akwiriye gutabarwa urabona atabikwiriye hakuno Danieli nimba ari Danieli wa mwafande wamuhaye amategeko sasu ryaravuze yahise amenya ko mugenzi ubwo bamurangije haya filime wita oja hakuno yagiye aje kumwiga umukobwa baramubura muri perimito yaciye hano mwana umukobwa yagiye hunting Jessica Block. Jessica nuriya mukobwa tubonye utangiye ajya kuri misiyo ekipe yose ikahapfira agasigara uwumwe niwe bita Jessica. Filime witonze Jessica Block. Ibyo bimaze kuba ibyo byarabaye haciye imyaka 10 n'ingahe 12 twigarukire South Africa. Twigarukire South Africa. Been out of the wild for too long. And with that leg, iki gisiga cyari kimaze igihe kinini kitari mu gasozi nako kaguru ntago kiri buze kumara by'iburi cyumweru hariya hanze. Igisiga kirano Falcon. You should have just put her down. Icyo gisiga akabaye kireka mwana. No. Oya. She's ready. Iki gisiga kiriteguye mu kireke kigendere. Si witeguye ratagisiga. Out there, okay? Genda wibere mu gasozi uzamere neza. Wa mugore twatangiranye Jessica niba yaraje kuba agoronome, niba yaraje kuba veterineri. Burya abashinzwe inyamaswa babita bande. Aba veterineri We always like this. Iteka nuko tumeze mwana. Nurturing. Ese ni gutya wahoze ukunda ibintu bidukikije n'ibiremwa. Umukobwa ahoze ari umusirikare twe turamuzi Jessica do. Dorana sigaye yibera imyaka 12 oya. Yep. Hakuno. Jezano. Toyi giporoporo kisasu. Kibona? Stone Cold. Nahoze ndumwicanyi. Kandi wa mwicanyi Stone Cold. Mu kinyarwanda unabivuga gute? Mwicanyi ruharu. What's the total conservation zone? Bombe hakuno. Be any hunters here? Hano hantu ntago akabe hari abahigi nabonye ibiporoporo by'amasasa ari kuri phone. It's a 7.62 Remington. Iyi ni M kangaya barabimubwira. Amubwira igitoyi cy'ibisasu yatoraguye ni 7.6 Remington Plus. That's what it says on the back. Ibyo bonye byanditseho. Sangari guhamagara muri Orutepeni. Ebe. Right. Give that to a squeeze for me. Oh shit. Uze kunturiza za nyamanzwa zawe. Bayisanga mwana. See you tomorrow, Linda. Tuzabona nejo Linda. Umugore yagesheje umugore bakora no kukazi ni Jessica leta yikomereza urugendo rebe ko yagaciyeho hari pick up yamukurikiye rebe hari pick up yamukurikiye modoka ishaje iraho Chega cyo mu gace hakuno ko yakagiye ibinyuma ari pick up imukurikiye kore ntiyabitindaho ariko kureba pick up yanze kugenda iyi pick up vipi zayo ni hirigise agahirigise nka kakandika kore kambe mbiretse hakuno filime witonze gake mucaca arimo agenda yaragoswe areba inyuma yari yambaye imodoka ya pick up itimuca irikomereza gusa twe twabibonye ko yari irimo kugira gute kumureba kumucunga gore ntiyabigira impamvu ntiyabitindaho arikomereza Is everything okay, Mom? Ako ibintu byose bimeze neza mama. Everything is perfect. Ibintu byose biratunganye mwana wanjye. Umugore afite n'akana yaje kubyara. Akana kari mu myaka 13 n'ine gutyo. Ebe. Hakuno tashye mu rugo. Mama wese mu rugo nyine namwe murabyuka. Mama kwino upfasha ariko mama. Mama itafata icyuma do. Mama ni umusirikare. Do. Hey. Hey, Nano. Nano. What's wrong?
ikibazo You okay? meze neza. I was cutting magazines for a school project. Narindi gukata ibinyamakuru ngo ntegure projet yo ku ishuri. Hand slipped. Cut my finger. Urutoki rwanjye ruranyerera ndikata. What can I see? Mom, Mama. I just got a fright. Can you Nuko naringize ubwoba meze neza. chill, please? Tuza ariko mama. You're bleeding. Kuva amaraso mwana I'm wanjye. not a baby and Mama ntabwo nyira agahinja ariko. Ndabizi. doesn't mean you don't need to tape up that finger. Ariko ibyo ntabwo bivuga ko udakeneye gupfuka ku gatoki. I'm Mama. not your sick animals, you need Ntabwo ndi umwe muri za nyamaswa usigaye witaho zirwaye. to protect. Yeah, Ntabwo ukeneye kunda. Nick. Nick. You're the only animal I need to protect. Niwe nyamaswa yonyine ahubwo nkeneye kurinda mwana wanjye. Strong. Mama ndakomeye ariko. Yego. Strong enough to get my first aid kit. Urakomeye cyane se ku buryo utakeneye ko nzana first aid kit ngo ngufashe. Kitchen. Now. Kajya mu gikoni none hanyuma upfuke wakana. That's better. Kana kiwe. Rebe. Hey, Nick. Nick. You know I'm always straight with you. Urabizi iteka nkubwiza ukuri sibyo? Let's tell it like it is. Nkabikubwira uko ibintu biri. Nature, Buriya kamere y'iyi the si. world Kamere y'iyi si. can be a very ugly, Rimwe na rimwe hari igihe iba mbi. very violent place. Ikahinduka mbi cyane pe kuko isi nta One day you're gonna see that. kandi umunsi umwe uzabibona mwana wanjye. Umunsi umwe uzabibona. Just trying to protect you. Bandi kugerageza The kukurinda. only way I know how. Mu buryo bumwe bwonyine nzi ngo ni gute nakurinda. The only way I know how. Mu buryo bumwe bwonyine nzi nakurinda. Yeah. Yego mama. Akana. Aciye imyaka ingahe? 12. Kwereka hakuno. Marara yita ku kana kiwe sinzi. Sorry, Nick. Didn't mean to Babere Nick. wake you. Ntabwo nashaka kugukangura. Can close your eyes. Ngaho funga amaso yawe mwana wanjye. Akana kiwe ninjoro nyine. Buri mu mama bagomba gukata mu cyumba cy'umwana cyangwa buri mu papa akajya kumubwira uturingusho niko batwitari. Ibisinzirizo. Aya, ibihozo. Nzimye itara. You're not scared. Ntabwo bufite nzimye itara. Where would I be, Mom? Iki cyatuma ngira ubwoba mama. You're here? Kandi uri hano. Kandi buriya nibyo koko abana bose baba bumva ababyeyi murenze. Kandi murarenze koko. Ijoro ryiza mwana wanjye. Sinzire neza. Barangije azimye itara. Ebe. Byarabaye. Nzakurikira. Okay, mutuze ndaje sisi. Hakuno. Uyu asigaye yita ku nyamaswa, asigaye nimba asigaye akora muri Orutepeni. Nimba ari mu wuhe mushinga wundi sinzi. Hakuno. Orutepeni genda yizita. Umva uko araho. Ya pick up yejo. Iri hehe sisi? Inyuma hari sawa. Reka tugende ntari bitureba. Nimba ari inkihari. Filime bitonze abantu hano muri quartier. Yakora mu mushinga witwa nimba ari Jima. Gijima, nibyo mbonye Gijima ibintu nk'ibyo. Alright, let's go. Za, reka tugende. Hakuno nimba byagenze bite. Zigakora mu mushinga yita ku nyamanzwa iri hehe? Inyuma y'ibyo bikarito biri aho ngaho. Ni inzoka yo mu bwoko bwa Cobra. Reka turebera. Menya ari inzoka yateye abaturage hano. Ko nta kintu ndi kubona. What? Iki? It's gonna be bait. Reka naka ari nshucya kuba gatego wa mukobwa bakorana ngo nimba ari Kim. Me, it's called being the distraction. Nakubwiye Kim nuko ujijisha. No? Oya, reka. Alright. Sawa. Look. Katurebe. Ko nta kintu mbona hano. There. Dore ngiyo. Hakuno hari inzoka ihari. It's not a cobra. Iyi ntago ari Cobra mwana. A Sioi cobra. Iyi ntago ari Cobra. Buke turi muri Afrika y'Epfo. Shana fata inzoka. It's a mole snake. Iyi bayita ikiryambe, it's a mole snake. This was not even worth the call out. Ibi nta nubwo byari ngombwa ko muduhamagara. It's like a harmless worm. Iyi ni nk'umunyorogoto nta n'ubumara igira. Don't count this guy out of any fight. Iyi niyo ntimuyibare mu nzoka zateza ibibazo pe kandi koko buriya nibyo ntago inyamanza inzoka zose zigira ubumara nta nubwo inzoka zose ariko ziryano ya. Sure, he doesn't have the flash or the venom of a cobra. Iyi ngiyi nubwo idafite wenda ubumara nk'ubwa Cobra cyangwa nk'ibibangutse nka This Cobra. harmless worm, Uyu munyorogoto ubona hano nta bumara ufite. he's got something those cobras don't. Ariko nayo ifite ikintu Cobra idafite. Yeah. Yego. What's that? Ni igiki? Grit.
endurance, izi guhanganiza no kwihangana. ability to overcome any obstacle, Iyi ngiyi ishoboye gucika buri kintu cyose no matter how horrific. uko cyaba giteye ubwoba uko ari cyo kose. Iyi nzoka He's a survivor. he's a survivor, izi kurokoka nyine. Thank you, buddy. Sibyo rata umusi There you hakuno kiramo inzoka. Uyu mugore asigaye yita ku nyamaswa kuva yava mu gisirikare. No, just the place. Yeah. Jano Kirano What did we hit? twagonze ikisipine ryabo rya toro. Simbizi mwana byapfumutse. Kiraho muri karitsiye urusaku ruravuka. Yebe windukira abona mugenzi we baramufata. Diye imbunda nawe baramukoma nimba ari bana. Linda Shana ategereje igihe kinini gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Oja Fasha kuniyo tienda sha. Kigabo cya Jean. To rebe Feels so fucking good. Shandumva bimeze so umugore asigaye yitwa Linda wumve. Remember me? Uranyibuka twe tumuzi yitwa Jessica. fucking beer. Penguin trafficking piece of shit. Kigoryo cyacuruzaga ibice by'inyamaswa. Investigation. Iperereza ryawe Me away for 22. byamvugishije amezi 22. Uranyumva? Enough. Ntabwo yari ahagije. You should have stuck to taking care of your sick little birdies. Wagombaga kujya wijya kwita kuri bene wanyu barwaye. Instead of sticking your nose into my business. Aho kugira ngo uzane iryo zuru ryawe uze guhunahuna muri business. In your life. Ngiye kukuvanaho uruhuri muzima. Fucking bitch. Must. Wa bitch w'inyamahanga. Africa works. Wereka ukuntu Afurika dukora sibyo? Yumva hakurya imigeri ibipfunsi sinzi ariko kobwa kira gutya gufatira urupfunguzo mu ntoki unyegera ndarumutera mu ngoto nayipfumura. Cya kigabo cyari kigize arakivuna Kigali we imbarinde. Hello, Jessica. Bimeze bite Jessica? Kobwa arikaze Daniel wa mugabo twasize mu myaka 12 ishize bamurashari hano Daniel cyagiye bajya kuri mission wa mugabo bisa nka atapfuye we bebe You're right. meze neza You were right. yego meze neza wa mugabo wari afande wiwe mwibuke ngo bari bandaraye hano hiye curuba Christian's kid. Mom always comes home for supper. hase kuri kumbaza ibibazo byinshi wakana mama iteka agera hano kugiye. Yeah, well, your There you go. mom had a very eventful afternoon. Uyu mugore wa mama wawe ntabwo yabashije kuza hano. Kimi wa undi ukorana nande na Jessica twumvishe Jessica bamwita nimba ari ndari. Niwe waje kwita ku mwana uyu mugore. Catching up with an old friend. Yahuye n'inshuti ye ya kera. Mom doesn't have friends. Mama nta nshuti agira. Besides the auntie Kimmy. Usibye wewe Auntie Kimi ntawe. No, I woke up in some kind of hospital. Icyo nibuka nuko bwakeye mbyukira kwa muganga. Bullet still in me. Isasu rikindimo. Some girl cop taking away my bedpan right spot. Cover me to the bed. Ndi kumwe n'abasirikare bo muri Angola, aya bapolisi bo muri Angola sorry bamfungira ku gitanda. Ibyanjye byose barabijyana. Yaje kumubwira ibyamubayeho. When Riggs said that mission was off the books, Ubwo afande Riggs yatubwiraga ngira mission nta hantu yanditse ntagezwe na he leta. really meant it. Ibyo yavugaga yari yakomeje. No one knew we were in Angola. Nta muntu n'umwe wari ubizi ko turi muri Angola. Nta n'umwe. Worked for the mission. Not so well after it. Twakoze kuri mission nta kindi cyagombaga gukurikira nta nkurikiza. Ebe aje hano kumubwira ibyabaye. Oh, yeah. Shyira ngo ebyeri da. Spent the next 12 years in some fucked up prison in Rwanda. Ibyo birangiye naragiye marindi imyaka hafi 12 muri gereza ntazi yari yo muri Rwanda. Rwanda n'umurwa mukuru wa Angola. I was dead. He's not the only one. Lazari yarabizi ko ndaho ngaho. Ntabwo ari we wenyine waguhigaga reka. How'd you find me? Ese ubundi wabwiye n'icyo ahantu mba? Your mom's South African. We uribuka ko mama ari umunyafurika y'epfo We ari. said you'd move down here. Find someplace quiet. Iteka aravugaga ngo uzimukira ina ushaka ahantu hatuje. Linda Harper is one of your aliases. Linda Heripango niryo zino usigaye witwa ariko. Wasn't hard. Got into town yesterday. Rero ntago kukubona byangwe nageze mu mujyi ejo. Perfect timing, eh? Kwenda naziye mu gihe cyanya cyo nkagutabarira no mu You bibazo. caught me on a bad day, right? Sha wansanze ku munsi mubi kazi. I've settled down. For the most part. Cyemaze gutuza mwana. You Wowe, settle down. wowe utuza. Haven't done something stupid like getting married, have you? Izere kutakoze ikintu cy'ubugoryi ngo wenda ushaka umugabo. There aren't any little Jessicas or Lindas running around. Hari ibintu utashobora waba witwa Jessica cyangwa No kids, no husband. reka reka nta mwana My nta job mugabo. keeps me way too Akazi busy. kanjye gatuma mpora ndi busy. Yarahakanye ngo nta mwana afite. Umve
kigabo wawe uyu munsi amaze imyaka 12 niwamenya ngo kivuye mu bweyo nta mwana Skip. byiza Get to be busy. byiza kuba ufite icyo hugiyeho kabisa. Why are you here, Daniel? Daniel kubera icyo uri hano? Why go through all this trouble of trying to find me? Kuki wanyuze muri ibyo bibazo byose iri kunja? Angola wasn't easy, Jess. Gusohoka murangura ntago byari byoroshye Jess. I had to make friends with some pretty suspect characters. They got me out of prison. Nashatse inshuti zamvana muri ibyo bibazo zimvana muri It's gereza. time to scratch their backs. Nicyo gihe ngo nanjye mbashimira habaryaga rero. What are they looking for? Bari gushaka ikizo nshuti ze zagufunguje rero. I got a job up in the Congo. Hari ikiraka kiri muri Kongo. Seems like a walk in the park, and I know Ubifate nkaho n'ubundi ari ukujya muri parike. famous last words, but this one really does seem straightforward. Ndabizi hari amagambo ntabona uko mbikubwiramo niyo mpamvu ushaka kurasa ku ngingo. Guarding a couple of hot shots coming off a mine. Nukujya kurinda ahantu ku kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro. We could team up. Show 'em us done. Nagira ngo njye nawe dukorane tubere kuko akazi gakora. Daniel, Daniel we I'm older. I'm Ndashaje. trying to practice. sinkitoza You don't want me. sha ntago nkeneye pe. That's what you have. It's not something you lose. Jessica ikintu kikurimo ni ikintu utabura iyo uzi ikintu In a buki. moment, Iyo bigeze ahandi hari indi muka. there's no one who thinks faster than you. Nta wundi muntu ujya utekereza byihuse Need kukurusha. that. Badly. Ibyo rero nibyo nkeneye kandi mbikeneye vuba. Guys, I want to disappoint. Aba ntago ari abagabo nkeneye gutenguha abagabo bampfunguje. I've got no one else to go to. Nta handi hantu naba mfite ho kujya mwana. For you. Uzi n'ikindi mwana nanjye naragushatse. Naraguhize. Kept our eyes on prison records, Nakomeje gushakisha mu magereza yose ngo ndeba waba ufungiye. hospitals in Angola. Mu in case bitaro byose byo muri you Angola ever popped up. ngo ndebe nimba arigeze uhagera. Never did. Ntago wigeze uhagera. You never did. You never did. I Ntago think wigeze what uhagera. they did to me was on the books. Sinzi ko ibyo bankoreye byagombaga kwandikwa mwana. Hari ikiraka dufite muri Kongo. Nshaka tujye kurinda ikirombe cy'amabuye y'agaciro. Abakire bampfuguje nicyo bari kuno. So what do you say? Urabivugaho iki rero? Help an old friend out? Urafasha inshuti yawe ya Old kera. time's sake. Kubw'ibyo mwanyuranyemo kera. Now let me sleep on it, alright? Reka ndarire ijoro mbitekerezaho. Call you tomorrow. Nzaguhamagara ejo. Ahita afata telefone yiwe. Ahita yandikira mu nshuti ati fata Niki umwana umuvane mu rugo. Nzaguhamagara ejo. Nimero yawe ni na telefone ngira mugore ndakwiyamye. Ndakwiyamye. Hey, Tomorrow. tuzagenda ejo tujya muri Kongo, sibyo? I don't need an answer now. Rero ubwo igisubizo gikeneye nonaha. That part of me. Icyo gice cyanjye cy'ubwicanyi n'intambara It's in nagisize. the past. Kirahashize. Sibyo? You know, you kept me alive in prison. Ni wewe watumye nkomeza ndi muzima muri gereza. Uranyumva? What we had Ibyo twanyuranyemo nje nawe. wasn't some on-the-job fling. Ntabwo byari byo guhurira mu kazi gusa ya. You meant something to me. Wari usobanuye ikintu cyinshi kuri njye mwana. I gotta go. Reka mbe ngiye. Hey, tomorrow. Ejo mu gitondo cya kare. Ubwo nzagusubiza. Danny. I mean it. Amahirwe n'imigisha Dani kandi ibyo nkubwiye ndabikomeje. Urahita yikomereza. Hey! Mugabo bamaze imyaka 12 batabonana. Jess. Nawe ayo mahirwe akugarukire Jessica. Ebe. Hakuno Mumbari yaje gusindira muri touchdown ariho byabereye hahiye yahise asohoka. Hey! Asohoka za kuno. Kimi nyitaba yamubwira ati umwana umuvane mu rugo iwanje umujyani wawe. Reba. Samagara hakuno. Magara Kimi. Sinzi. Tubwoba. Mugabo nk'uyu ushakaza kwibwirisha ibintu utazi. Kiraho. Bamunika nipfura mu modoka yiwe. Kasari. Do. Chawe. Uratse. Mutwe ku kirahure. Mutwe ku kirahure. Unite asohoka do. Ya pick up twabonye imaze iminsi iri guhiga umukobwa nayo iticaho. Do. Tiziparika hakuno. Umukobwa bahita bamuvana mu modoka yiwe. Nako ni umumama bahita bamushyira muri pick up yabo. Rero filime witonze gake gake bucece mu gace. Bikureba hano. Kigali we mugabo yabonye umugore muri telefone wallpaper yiwe ifoto y'umugore ari kumwe n'akantu. Mugabo yaravuze ati Kigali we bisa nkaho atarabizi ko uyu mugore afite umwana kandi umugore yari yamuhakaniye koko. Urebe we imfunguzo zirimo aho ngaho. Tegereje tugenda mu kigo kigabo kiri hakuno kita cyaserera imodoka cya Daniel gicaho umukobwa baramujyana. Umugore baramujyanye. Rero filime witonze gake gake ucece mu gace. No one's fucking watching you, yeah.
Keep an fucking eye on you, you fucking piece of shit. Ebe. Savimbi abamamagara. You know what? How's it? I'm watching you, yeah. Nawe mpa nkureba. Keep an fucking eye on you, banguhanze ijisho amugire zibaho ari. I'm done with her. Ibyo uriya mukobwa nibirangiye. You're fucking next. Ni wowe uzakurikira. Ubizi. Ni wowe uzakurikira. Hano turi muri Afrika y'Epfo wana mugire bataragira bakagira. Modoka bayizanye hakuno. Ebe. Gabo bari hano to. Bawana nzambi. Mutoka mbarido. Daka nigendera ariko. Daka nigendera bamuzanye mu bigabo by'ibyirabura hakuno. Kubita. To. Hey. Kaza neza mu kirori wa ninja we. Kaza neza mu kirori. Ebe. Hakuno. Kobwa bamuzanye hano. Wakey. Kanga. Reri. Fungu hano. Gore. Jessica. You. Wowe mwana. How could you do that? Ni gute wakora ibi bintu mwana? Cya mugambani. Ndeba. Dani woke up for. Expect. Wari witeze iki? Ha! Cya kigabo yiciye umuvandimwe. Yakasana yarikanze. Aha yarikanze na. Man you left abandoned for over a decade. Kubwo umugabo mwataye mugasiga inyuma hafi imyaka irenga 10. Seems like fair retribution to me. Genda abona ibintu ari uko byakabaye bigenda kabisa. After all, Nyuma na nyuma. I am a man. Genda umugabo urumva? Ndi umugabo uzi kurinda isezerano. Jessica wa ninja we. Nica umuvandimwe bitaga Linda. cyangwa muri iyi minsi usigaye ukunda ko tukwita Karida. Niko gatwika. Kijyo. Jessica it is. For all time's sakes. Yareka nje nkwita Jessica kubwo bwa kera kubyo twanyuranye mu kera. We. I've been searching for you for such a long time. Maze igihe kinini cyose guhiga. I nearly got you. None nyuma ndakwifatiye. I nearly got you. Nyuma ndakwifatiye. Sibyo? What is it? Urambaza iki? Celebration. Tugiye guserebura. In honor of my brother Ivan. Kubw'icyubahiro cy'umuvandimwe wanjye Would Ivan. have been 50 this month. Uku kwezi yari kuba yujuje imyaka 50. know how to throw a party. Waramwishe. Ndumva uzi gutegura You know ikirori. what? Uzi n'ikindi? I do. Ndabizi gutegura ikirori kabisa. Ndabizi. Ivan was a man who provided means for many Umugabo wishe witwa Ivan yari umugabo usobanuye byinshi kuri benshi. that were gutted by his untimely death. Abantu benshi bafashwe n'ikiniga kubera urupfu rw'uriya mugabo wishe. Men, Aba bagabo bari hano. they've traveled from all four corners of the earth to come and meet you. Bose baturutse mu nguni enye z'isi ngo baze babonane. Took so much. We mugore wabambuye byinshi. Ivan yabakoreraga akazi. Nanyumva? Private contractors, Bariya ni abacanshuro private contractors. business associates, Bariya ni abo twakoranaga muri business. my military personnel. Bariya ni abahoze ari abasirikare. Kanya. Modoka yaparitse hanze. Tu. And of course, family. Harimo n'umuryango wacu. Wahemukiye ukatwicira umuvandimwe do. Hakuno kaninja kinje kameze gutyo to. Gasa nabi koko. Never got to meet my wife, Ivan nigeze ahura n'umugore so wanjye. he would have approved. Ariko ndabizi ko yari kubyemera kuko nashatse umugore wanjye. Nyuma nanyu. We have so much in common. Je n'uyu mugore dufite byinshi duhuriyeho. And you remember Sergey? Sergey we ndabizi kumwibuka. Fine bitch. Ya bitch besha kubi. Team killed. Yatumye kipe yanjye yose yicwa. Wa bitch. Not Picture. your entire team now. Oya ntago ari ekipe yawe yose yapfuye Jessica. Pity. Harya. Ndabyibutse iki. Tsenga mwicare. Okay. We gabanya sagara nawe. Petit frère gabanya sagara. Wabigenje ute? I shot a wildebeest. Narashe wildebeest ni bya bimasa byo mu gasozi ariko bitari nkamwe murabi. An old bull couldn't keep up with it. Cyari ikimasarata gishaje kitabashaga kugendana Hit n'ibindi. it clean. So I had to finish it off. Nta nubwo yakirashe mu cyico ninjye wagenda kirangiza. Muvandi kukiri idage.
Ata shushu be. I love you too. Anyende yaduteranye. Meze sawa, sibyo? You will get your first kill. Rimwe mu buzima uzica ikintu bwa mbere ukica igihamenye. Abdul, Nyuma nanjye can live off the beast for many days. hanyuma ukamara igihe kinini utarajya guhiga ngo wice. Byeza bihagije sha. This woman, Uyu mugore hano not only killed my brother, suko yishe umuvandimwe wanjye gusa. something from every single one of you. Namwe mwese afite buri muntu uri hano afite icyo yagiye mwambura. Inyungu zo mu kazi. The supply chain. Ababagemuriraga amahembe y'inzovu n'ay'inkura. Your family's future. N'ahazaza h'umuryango wawe. Uyu munsi Finally going to give us something back. agomba kuza kubidusubiza. We taste of revenge. Munsi tugiye gusogongerwa no kwihorera sha. We're going to torture you. Sha tugiye kukubabaza. We're going to cut you. Tugiye kugukatagura. Burn. Guteragura ibyuma. Tugutwike. Do it over and over again. Tugiye kubikora twongere tubikore. Every ounce of pain. Tugiye kukubabaza nkuvane mu buri kantu kose k'uburibwe. Endurance and of will from your body. Kagushiremo muri uwo mubiri ku buryo ndakubabaza. Heated to the bone. Bikagera no ku magufa. Freedom of all hope. Ku buryo ibyiringiro byose Will to live. Then, biri buze kugushiramo. only then, Jessica, Icyo gihe nimara kubikora rero Jessica Block I allow you to die. nibwo ndi bukure kugapfa. Nibwo ndi bukwemerera ugapfa. Who wants to go next? Ninde ushaka gukurikiraho rata ngo nawe azamubabaza? Hakuno. Gore hakuno. Kwereka hano. Babari hano bumva isasi. Ye! Bikabo bibiri hano. We. nyuma yo gutohoza umuti Baritazari yakoresheje kugira ngo yubake inyubahiro ye, ntawo bazaniye. Wowe mugabo rero ushaka gushimisha umugore we, nakugira inama yo kugura uyu muti. Haba mu gutinda mu gikorwa, uyu muti urabisoza. Icyo wihariye rero, si umuti uzakoresha buri gihe, uwo muti ukoresha rimwe ukagukiza ubuzima bwawe bwose. Reba hano mwana ni ibigabo birakurya. Siriya njegera, biriya bigoryi. Hakuno biri kwiga kurasa. Ewan. Well fucking done. Koze neza. Not a single lethal shot. Hakuno ubundi nta na hamwe uhamijeho washaka gupima. I thought you said you was a hunter. Harya ntiwatubwiye ngo uri umuhigi wo? The lion in Botswana last week. Icyumweru gishize nge nishe intare muri Botswana. 500-pound male. Intare y'ingabo yari ifite amapaundi nka 500. So You did Lero. fucking what? Ngo wagize ute? Back the 500-pound lion. We wishe intare ifite amapaundi I 500. said, Nibyo mvuze nyine. In the wild. Mwishyamba. Wowe urasa kuri ikigoryi we. Bose yarababonye. Fucking do it. Ubango bwira umusa. Huh? You bragging about a cat hunt, aren't you? Urimo kuburaga ari kuri gutera story kuri uwo muhigo, sibyo? It's not fucking hunting. Ntago ari uko bahiga. Ni iki? I think you're fucking mice. what you say? Yeah, Inka show wari you're wipangiye. most of that. Ibyo mvuze ntubyumvishije se. Ikigoryi we. Dore barasa gutya. Ubireba ubimenye ubyiteho. That's fucking shooting. Kiriya nicyo bita kurasa. That's fucking shooting. Sick of that. Huh? Ikigoryi we. Waje hano uri kudufera ngo we ngo nkwe. I'll be waiting for you. Iyo kigabo kiri hano Jessica bamwizanye. Reka nongere ndase bari kumutocaringa. Ye kumurasa amano hafi y'amano. Kigabo to ntangiye kukundaje nkubabaze sha. Reba Dani yicariye hano niwe wagambaniye Jessica. Bamutaye mu rugamba nawe gize amahirwe arokotse nawe. Smoke in the past 5 minutes. Iryo ni itabi rya gatatu maze kunywa mu minota 5 mwana. Cyarazara. You're not changing your mind, are you, Daniel? Nizere ko utagiye guhindura ibitekerezo. Sibyo Daniel? I don't know. Mukobwa namubahaye. Sinamubahaye? Just remember where you Wibuke umuntu muri kuvugana sumenye. Nawe mba kikaritaza. you for dead. Uriya mukobwa yaragusize ngo upfe Daniel. Nabyibuka. Sasa bakwereka ukuntu byagenze. About you. She would have found you. Uriya mukobwa bakwitaho yari kuba yakubonye. Ariko ntigeze ase. Jessica wa ninja we. Cyaje mu rugamba. Jessica yarasize akegese ingota ya Ivan.
Sergei. Say goodbye. Sergei. Sergei. Uwo yagiye musezere muvandi. Sergei. Sergei. Say goodbye now. Musezere none aho ntago ari burokoke nubwo ari umuvandimwe wacu. Ukuntu ubona umuntu yapfuye ukabugabanyiriza uburibwe yumvishije amasasu agira ngo barashe Daniel. Kumbe ntago ari we bari barashe. Bari barashe Ivan umuvandimwe wabo yari yasize akegeze imbuto babona ko atari burokoke. Oya nibwo twabonye amubwira ati oya. Uja. Start a whole new life without. Yaragiye kwitangira ubuzima bushyashya udahari. Agusiga inyuma. Saved you. Cyane nje wagutabaye. I kept you alive all of these years. Nakugumishije uri muzima imyaka yose. Not forgetting. Nizere ko ibyo bintu tazabyibagirwa. Oya. Hey. Akono. We. No sexual stuff. Ibintu bya curubaru nta birimo. Hanyumva. Boss handetse nkikorera ibya curubaru hapi. Kumukubita bamufashe. Ubikunda bikomeye ariko si bya bitch. Had a chance to Akomenye utari warigezeho n'amahirwe gukora ibya curubaro n'uriya mukobwa na. With your old colleague. Uriya mukobwa mwakoranaga kera nyine. Yes. Grievances. Oh well. Kana y'urwuma. So, just jya kumubabaza nawe mukanya. straightening my thoughts. Ndacyari kubitekerezaho. Straightening your thoughts. Ubitekerezaho. You should come for a shave, huh? Banze ujye kwiyogosha n'izo nzanwa sha uze nkogosha ubundi. Daniel wambwawe wangambani. Pull like this. I'm talking horns. Bimasa byo muri Afrika y'Epfo muri Cape Town nuko bimera sha. Nijoro baje kuri Baribeki n'ibigabo biba byahize n'inyeshyamba za Militia. N'inyeshyamba ziba zahize zikaza gusangira ibyo zisangira. He ripped it off some tribesmen in Kenya for a tenth of the Bako muri bukuriya mujinga wapfuye ngo ni Ivan ndabyibuka muri Kenya shahu. street value. Yigeze kwica abagabo 10 ku muhanda. Pinched him. He had Hakuno bari kuganira ibyibe babyasinze umuvandi wanyu yararenze sha. I kid you not. Lowballed the shit out of that guy. You know? I'm still making a fortune out of Bose bari hano baricaye. every single Kobwa bamufashe. that stud Mount Effort. Reba Sergei ukuntu areba. Reba umukobwa Sergei ni wabakampaniye bwa mbere to. Do you think? Tekereza iki? What? Iki? She's hot, right? Ko kari agakobwa ari icyukiza. Does any girl would look outside of like that, huh? Buri mukobwa wese uziritse ubona ari icyuki kuko ubuzi ko ahita ufata curuba. Look out to me, baby! Nanjye ndi imboga ari baby do. I'm not the movie. Reba. Sean. Dinozan. Hari ikibazo gihari? I'm not convinced. The stray dog is fully earned. Sinakwizera ko iriya mbwa uriya musega nawe twamaze I kuwizera. need an extra set of eyes. Niyo mpamvu ndaza gukinira umuntu uri busigara ndebe. Nazan. They found one. 12 clicks away. Ngo hari iyo babonye muri click nka 12 nyuma y'umusozi ryeri. Tugende. I've got business to attend to. Hari business ngiyemo. You're in charge while I'm gone. Nimba ntahari ni wensi giye ubuyobozi uranyumva. Wensi giye ubuyobozi. Sana ari bi boss, sana ari. Hakuno. Reba. Baciyo. Sigara hano ni Daniel. Yeah. Angije. I'm gonna say it to Reba hano. Sa ku mukobwa. Niwe wamugambaniye. Rebe. I like this guy. Mukobwa bamukubise bamugize inoge. Bamugize intere. Musa y'ijoro. Why didn't you tell me about her? Kuki utambwiye ibyo uriya mukobwa? Uwuhe? Your kid. Umwana wawe. You have a kid. Yego umwana wawe. Kuki utabimbwiye ko ufite umwana? Mwereka ifoto hakuno. Tubigeze mu masaa 6:10. I asked you to your face last night Ijoro rishize nabikwibarije mu maso. if you had any children. Mubaza nimba ari umwana I ufite. didn't trust you. Ntago nari nkwizeye. Ntago nari nkwizeye. Basi se wabibabwiye? Wigeze ubibabwira hari ubwo babizi?
oya Do you know what they do if they find out she's your daughter? uzi ibyo bakora baramutse bamenye ko ari umwana wawe ugomba kumfasha Dani Call the cops. baso hamagara abapolisi Let's go to password yanjye ni 689. 689 oya It's not gonna work. ibyo byo ntago byakunda Larry is dead. There's no network iminara ya hano yarapfuye for miles. nta network ziri hano Yeah? akuntu kimwe bavuze ngo gisigare gicuga ariko uriya mujinga ari mubi I would have never. If ntago nari I- gutinyuka nkabikora iyo nza kuba mbizi Daniel ndakuzi Daniel One photograph's gonna change your mind. urakeka iyo foto imwe ubonye muri screen ya phone igiye guhindura ibitekerezo byawe wangambana You've done. nyuma y'ibyo wakoze You looked for me for over a decade. wamize hafi imyaka irenga 10 One none ifoto imwe photograph's gonna. ifoto imwe nigiye guhindura ibitekerezo byawe You're no better than those animals out there. nawe ntawe utandukaniye na ziriya nyamaswa ziri Tell hanze them. nawe uri umwe muri zo uranyumva Selfish. urikunda Self-centered. urikunda Daniel urikunda ugakabya urikunda And you're always gonna be. kandi iteka uzahora wikunda Don't know me anymore. ntago ukinzi wa mugore we You think you know what the last 12 years were like? urakeka uzi uko imyaka 12 yatambutse yari imbere Uje ni shangazi wanyu nk'ibisanzwe ndabaramukije uyu munsi wa none tuje kuvuga ku kibazo cy'abana barwara inzoka. Ndabwira ababyeyi bafite abana guhera ku mezi 6 kugeza ku bana bageze mu myaka yo kuba bava mu bwana bakaba abana bakuru. Mutere udutebe rero tugiye kwiga ku muti babyeyi, guhera ku mezi 6 nibura kuzamura kugeza ku myaka nka 12. Kugeza ku myaka ya 12 kuko umwana w'imyaka 12 aba atangiye kwisobanukirwa, ntabwo aba ari wa mwana wiyanduza, ntabwo aba yicara aho abonye, ntabwo aba arya ibyo abonye, aritwararika muri make ku isuku nibura akagerageza. Ariko babana bari munsi y'iyo myaka guhera ku mezi 6 kuzamura, ni umwana uba ukubagana, icyo ahuye cyose nacyo ararya, karakambakamba kagakora hasi kakarya udutoki. Rero muri icyo gihe mama we tabikurikiranye uwo mwana bishobora kumutera ibibazo, akarwara inzoka, akagwingira mu mitekerereze, mu bwonko no mu gihagararo. Bagore rero mube hafi twige, mwicare mwige twige ku muti w'abana. Hari abagore babyara nyine bagashyira aho ngaho, ntamenye ngo umwana ngo ndamuha umuti ryari, mbese akajya kumuvuza ari uko umwana yarwaye, kandi ubwo mu kujya kuvuza kwiwe wa mwana no kumujyana hehe kwa muganga. Kandi hari imiti, twebwe imiti y'ibimera twakagombye gukoresha kugira ngo abana bacu tubahe umuti w'umwimerere, tubahe umuti w'umwimerere ubavura udatera ingaruka ku buzima bwabo. Yego n'imiti yo kwa muganga iravura, ntabwo nyitayibuye na muganga arakora, ariko by'umwihariko imiti y'umwimerere, umuti wikoreye, umuti wakoranye isuku yawe nk'umubyeyi ugahereza umwana, uba usanga ari sawa. Babyeyi rero mwicare mwige twige ku miti. Hari abagore benshi baba batazi imiti, nk'uku tuba turi kubivuga gutya, ariko akavuga ati se umwana wanjye namuha iki, ese umwana wanjye namukorera iki kugira ngo arye, ese umwana wanjye n'iki nzakora kugira ngo akire inzoka, agahorana inzoka, ahorana utudiyare twa hato na hato, agahorana utuntu tw'uducurane. Natwo buriya akenshi ibicurane hari igihe biterwa n'inzoka, akenshi inkorora hari igihe iterwa n'inzoka cyane cyane, hari igihe byose biterwa n'inzoka. Hariho n'abana buriya baba baranduye utuntu tw'utuyoka, yajya nko mu mbeho ukumva yagize ikibazo. Ibyo byose tugiye kubyiga uyu munsi, tugiye kwiga ku muti wavura ibyo byose ku buryo bivaho, mbese umwana wawe akamera neza, akaba umwana wishimiwe n'ababyeyi, akishimirwa n'inshuti n'abavandimwe. Abagore rero mube hafi yacu tuze twige uburyo ki twagira abana bazira inzoka, twagira abana bazira kugira ubwenge buke no kugwingira mu mitekerereze no mu bwonko, tugira abana bazira kugwingira mu gihagararo, tugira abana beza b'ejo hazaza, abana batarwaye inzoka.
mbo twagiye rero ndagira ngo mbabwire ku muti uzajya ubavurira abana inzoka kandi birakora. Nanjye ndavuje abanjye, nanjye naje kwicara hano rero kugira ngo mbabwire twige ku muti wabavurira abana inzoka ku buryo batazongera kurwara inzoka, ku buryo uwo muti ushobora kuwuhereza umwana buri mezi 3 ukitwararika wowe mubyeyi ukavuga uti njyewe nditwararitse shangazi yandangiye umuti buri mezi 3 ngomba kujya nk'umwana wanjye umuti. Kandi umuti ngiye kubarangira uravura pe, uravura. Ntabwo ari byo kuvuga ngo ni ugukabya ngo ni ibiki ngo ni ukubeshya, oya uravura kuko nanjye njya nkuvuza abana banjye kandi bagakira. Buri mezi 3 ugomba kwitwararika ukavuga uti njyewe nka mama w'umwana kugira ngo umwana akure neza buri mezi 3 ngomba kumuha umuti, nk'uko witwararika kumuhereza wa muti ugura muri farumasi kandi ukawumuha ari uko yarwaye. Oya, si ngombwa guhereza umwana umuti ari uko yarwaye, ni ukwitwararika ukavuga uti njyewe mfite igihe runaka nagennye cyo kuzajya mpereza umwana wanjye umuti, ni buri mezi 3 ngomba kumuha umuti kugira ngo ntarware inzoka, murinde. Mbese ni nk'urukingo. Buriya no gukomeza uvuza imiti ya kizungu, kuvuza umwana guhora uvuza umwana imiti ya kizungu ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa pe, kuko nk'abariya abana batoya hari imiti nyine ya kizungu baba batemerewe kunywa kandi akaba arwaye icyo kirwara ukumva kirakomeye bya danje, ukumva nta kundi kuntu wamuvuza ko batereka njyane kwa muganga. Kubera iki? Ntabwo wigeze umenya umuti. Mu kutamenya uwo muti rero njyewe nje kukurangira neza cyane kugira ngo uvuga uti shangazi yandangiye umuti, ngiye kuvura umwana wanjye mu buryo bwa kinyarwanda, mu buryo bwa kinyamwuga, ngiye gushaka ibimera karemano byamejejwe n'Imana mpereza umwana wanjye kandi biraza kugenda neza. Ibintu mbabwira ni ukuri kuko nanjye uwo muti nka abana banjye. Rero tugiye kujya kuwuvuga uwo muti, mube hafi rwose. Abari guteka, abari kugira gute, abashaka kujya kuryama, abari gukora utuntu dutandukanye, mube mubiretse muve tubanze tuvuge umuti tuzajya duha abana bacu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, tugire abana bazira inzoka ziterwa n'umwanda. Hari ababyeyi tutajya twita ku bintu byo kuvuga ngo isuku y'umwana, ugasanga akana karagenda kagakubita utuganza hasi, ukabuteruye isahani y'ibiryo ukabura gahereje kakaba karariye katakarabye. Kandi ubundi ugomba kwitwararika isuku y'umwana, ukamuha ibyo kurya bisukuye, bisukuje amazi meza. Warangiza mbere yo kubimuha ukabanza ukazana amazi asukuye n'isabune agakaraba akabona kurya. Nyuma yo kurya ukongera ukamukarabya. Bagore mufite abana batoya mujye mwitwararika, akana gashobora kujya muri toilette kakavayo kagahita kaza gakora ku gikombe, kakahita kaza gakora ku masahani. No, mugomba kugira amabasi yabugenewe, mukagira amazi meza, mukagira isabune. Umwana yava kuri toilette akaza akamenya ko agomba gukaraba intoki, yemwe n'ako kana gatoya ukitwararika ukajya ugakarabya udutoki mu gihe ugiye kukagaburira. Rero bagore mwicare twige umuti uvura inzoka z'abana zo mu nda. Muti bimeze bite rero? Ubu rero naje kubabwira umuti tugiye kuwuvuga, kandi umuti ngiye kuvugira hano ntihazagira umuntu uvuga ngo asubize inyuma ngo avuga ngo shanga ngo hano ngo rona nayibagiwe. Oya, muze mutere udutebe tugiye kwiga ku muti uzatuvurira abana inzoka ibihe byose, ku buryo utazongera kujya gutonda umurongo kuri centre de santé cyangwa n'ahandi ngo ugiye kujya kuvuza inzoka umwana. Kandi hari ibimera karemano ugomba kuba wagenda ugasoroma, ukaza ukabyoza neza, ukabisukura neza, warangiza ugateka ukamuha. Twagiye rero. Umuti wa mbere tugiye kuvugaho, murabona hari umuti bita umutanzaniya, ngira ngo abagore bose murawuzi. Ni igiti, ni agati gakunze kuba kari ahantu mu rugo wakita umutanzaniya. Warangiza ugafata umubirizi. Umubirizi nawo murawuzi, urawushaka umubirizi ukagenda wakura umuzi wawo, wasoroma amababi. Simbizi, sinzi uburyo wowe uzabikoramo, ariko ibyo byose ndakubwiye ngo birakora. Yego, ndi kubarabura akantu kazajya kabafasha, ntimukajye mujya gutonda imirongo kwa muganga. Uragenda ugasoroma wa mutanzaniya,
ukawuzana ugafata wa mubirizi amababi cyangwa se imizi yawo nawe ukawuzana ukagenda ukareba umuyenzi. Ntabwo ngo ujye ufata umuyenzi ufata cya kiyenzi gikomeye cyangwa uje ureba utuyenzi two hejuru tugifite itoto ukaduca dukeya, ugafata umuravumba, ugafata umwenya, ugafata kapusine. Muri kubyumva ibyo ndi kubabwira mwa bagore mwe? Ukagenda ugafata igiti cy'umusave nacyo ukareba amababi yacyo akiri ibitoto, ukabifata ukaza iyo miti ukayoza neza, ukayironga neza mu mazi meza asukuye, warangiza ugashyira mu gasafuriya kabugenewe wogeje neza n'isabune, ugasukamo amazi make aringaniye, warangiza ugafata agasashi ugashyiramo wa muti, wamara gushyira muri ka gasashi ukazirika neza ku buryo amazi ataza kwinjiramo, ugarambika muri ya mazi ugatereka ku mbabura cyangwa kuri gaze, sinzi aho mutekera, dutekera ahantu hatandukanye, warangiza ukabishyiraho wa muti ugahishwa na ya sashe n'umwuka wa ya mazi, warangiza ukawukuramo ukawushyira ahantu ugahora, ugakaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune, warangiza ukawuvuguta, ugafata akayungiro ukawuyungurura, ugashyira mu kantu keza gasukuye, kaba agacupa cyangwa akantu k'agakombe ariko akantu gapfundikiye, ugafata wa muti ugakandiramo akadimu, ugakatiramo agatungurusumu, warangiza ugatereka ahantu ukajya uhereza umwana, yemwe ufite n'agatangawizi nako washiramo, ukajya uhereza umwana, ukamuhereza mu gitondo, ukamuhereza saa sita, ukamuhereza na nimugoroba. Ndababwiza ukuri kose ibyo bintu birakora kandi biravura. Uwo ni wo muti mugomba kujya muhereza abana banyu. Mubyumve neza mwa bagore mwe mujya kuvuza kwa muganga, njyewe ndababwiye ngo nimukajye mujya gutonda umurongo kwa muganga muta umwanya wanyu n'amafaranga. Nubwo abantu bivuriza kuri za mituweli, ariko hari abantu batagira umwanya wo kujya gutonda umurongo kwa muganga kuko biratinze. Ariko ndababwiza ko ibyo byose wagiye ukabishaka, ugafata umwanya ukajya gushaka uwo muti, wavura umwana wawe mu buryo bwiza bwa kinyarwanda kandi mu bintu bitazamutera ingaruka, kandi agakira inzoka pe, agakira neza cyane, akaba umwana ukuze mu bwenge, agakura mu gihagararo, akaba umwana mwiza usa neza ku mubiri, ntacyo biba bimutwaye rwose. ukaba wibwira icyo ababyeyi bafite nyine batita ku bana babo. Ababyeyi dusoza hari icyo ushaka kubwira abo babyeyi rero. Ababyeyi mufite abana batoya kuva ku mezi 6 kugeza nko ku myaka 12, ndabakangurira kwita ku bana, mukita ku isuku yabo kuko bigira ingaruka ku mubiri wabo. Nabibabwiye, natangiye mbibabwira. Ikindi mukavuga ati buri mezi 3 ngomba kujyamo umwana umuti, ndawubarangiye, nimukajye mujya kuvuza kwa muganga, mbarangiye umuti muzajya mukoresha kugira ngo abana banyu bamere neza. Rero ndabashimiye, ikiganiro nakagaruka, murakoze cyane. Yari shangazi wanyu, ni shangazi wanyu nk'ibisanzwe, ndabaramukije uyu munsi wa none. Tuje kuvuga ku kibazo cy'abana barwara inzoka. Ndabwira ababyeyi bafite abana guhera ku mezi 6 kugeza ku bana bageze mu myaka yo kuba bava mu bwana bakaba abana bakuru. Mutere udutebe rero tugiye kwiga ku muti. Ku muti babyeyi, guhera ku mezi 6 nibura kuzamura kugeza ku myaka nka 12. Kugeza ku myaka ya 12 kuko umwana w'imyaka 12 aba atangiye kwisobanukirwa, ntabwo aba ari wa mwana wiyanduza, ntabwo aba yicara aho abonye, ntabwo aba arya ibyo abonye, aritwararika muri make ku isuku nibura akagerageza. Ariko b'abana bari munsi y'iyo myaka guhera ku mezi 6 kuzamura, ni umwana uba ukubagana, icyo ahuye cyose nacyo ararya, karakambakamba kagakora hasi kakarya udutoki. Rero muri icyo gihe mama we utabikurikiranye, uwo mwana bishobora kumutera ibibazo, akarwara inzoka, akagwingira mu mitekerereze, mu bwonko no mu gihagararo. Bagore rero mube hafi twige, mwicare mwige, twige ku muti w'abana. Hari abagore babyara nyine bagashyira aho ngaho,
ntamenye ngo umwana ngo ndamuha umuti ryari, mbese akajya kumuvuza ari uko umwana yarwaye. Kandi ubwo mu kujya kuvuza kwiwe wa mwana ni ukumujyana hehe? Kwa muganga. Kandi hari imiti, twebwe imiti y'ibimera twakagombye gukoresha kugira ngo abana bacu tubahe umuti w'umwimerere. Tubahe umuti w'umwimerere ubavura udatera ingaruka ku buzima bwabo. Yego n'imiti yo kwa muganga iravura, ntabwo nyiteye ibuye na muganga arakora, ariko by'umwihariko imiti y'umwimerere, umuti wikoreye, umuti wakoranye isuku yawe nk'umubyeyi ugahereza umwana, uba usanga ari sawa. Babyeyi rero mwicare mwige, twige ku miti. Hari abagore benshi baba batazi imiti, nk'uku nguku tuba turi kubivuga gutya, ariko akavuga ati se umwana wanjye namuha iki? Ese umwana wanjye namukorera iki kugira ngo arye? Ese umwana wanjye n'iki nzakora kugira ngo akire inzoka? Agahorana inzoka, ahorana utudiyare twa hato na hato, agahorana utuntu tw'uducurane. Natwo buriya akenshi ibicurane hari igihe biterwa n'inzoka. Akenshi inkorora hari igihe iterwa n'inzoka, cyane cyane hari igihe byose biterwa n'inzoka. Hariho n'abana buriya baba baranduye utuntu tw'utuyoka, yajya nko mu mbeho ukumva yagize ikibazo. Ibyo byose tugiye kubyiga, uyu munsi tugiye kwiga ku muti wavura ibyo byose ku buryo bivaho, mbese umwana wawe akamera neza, akaba umwana wishimiwe n'ababyeyi, akishimirwa n'inshuti n'abavandimwe. Abagore rero mube hafi yacu, tuze twige uburyo ki twagira abana bazira inzoka, twagira abana bazira kugira ubwenge buke no kugwingira mu mitekerereze no mu bwonko, tugire abana bazira kugwingira mu gihagararo, tugire abana beza b'ejo hazaza, abana batarwaye inzoka. Twagiye rero, ndagira ngo mbabwire ku muti uzajya ubavurira abana inzoka, kandi birakora. Nanjye navuje abanjye, nanjye naje kwicara hano rero kugira ngo mbabwire, twige ku muti wabavurira abana inzoka ku buryo batazongera kurwara inzoka, ku buryo uwo muti ushobora kuwuhereza umwana buri mezi 3, ukitwararika wowe mubyeyi ukavuga uti njyewe nditwararitse, shangazi yandangiye umuti, buri mezi 3 ngomba kujya umwana wanjye umuti. Kandi umuti ngiye kubarangira uravura pe, uravura. Ntabwo ari byo kuvuga ngo ni ugukabya, ngo ni ibiki, ngo ni ukubeshya. Oya, uravura, kuko nanjye njya nkuvuza abana banjye kandi bagakira. Buri mezi 3 ugomba kwitwararika ukavuga uti njyewe nka mama w'umwana, kugira ngo umwana akure neza, buri mezi 3 ngomba kumuha umuti, nk'uko witwararika kumuhereza wa muti ugura muri farumasi kandi ukawumuha ari uko yarwaye. Oya, si ngombwa guhereza umwana umuti ari uko yarwaye, ni ukwitwararika ukavuga uti njyewe mfite igihe runaka nagennye cyo kuzajya mpereza umwana wanjye umuti, ni buri mezi 3 ngomba kumuha umuti kugira ngo ntarware inzoka, murinde. Mbese ni nk'urukingo. Buriya no gukomeza uvuza imiti ya kizungu, kuvuza umwana, guhora uvuza umwana imiti ya kizungu ntabwo ari sawa, ntabwo ari sawa pe, kuko nk'abariya abana batoya hari imiti nyine ya kizungu baba batemerewe kunywa, kandi akaba arwaye icyo kirwara, ukumva kirakomeye bya danje, ukumva nta kundi kuntu wamuvuza ko batereka njyane kwa muganga. Kubera iki? Ntabwo wigeze umenya umuti. Mu kutamenya uwo muti rero, njyewe nje kukurangira neza cyane kugira ngo uvuga uti shangazi yandangiye umuti, ngiye kuvura umwana wanjye mu buryo bwa kinyarwanda, mu buryo bwa kinyamwuga, ngiye gushaka ibimera karemano byamejejwe n'Imana, mpereza umwana wanjye kandi biraza kugenda neza. Ibintu mbabwira ni ukuri, kuko nanjye uwo muti nka abana banjye. Rero tugiye kujya kuwuvuga uwo muti, mube hafi rwose, abari guteka, abari kugira gute, abashaka kujya kuryama, abari gukora utuntu dutandukanye, mube mubiretse, muve tubanze tuvuge umuti tuzajya duha abana bacu kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Tugire abana bazira inzoka ziterwa n'umwanda. Hari ababyeyi tutajya twita ku bintu byo kuvuga ngo isuku y'umwana, ugasanga akana karagenda kagakubita utuganza hasi, ukabuteruye isahani y'ibiryo, ukabura agahereje kakaba karariye katakarabye. Kandi ubundi ugomba kwitwararika isuku y'umwana, ukamuha ibyo kurya bisukuye, bisukuje amazi meza. Warangiza mbere yo kubimuha, ukabanza ukazana amazi asukuye n'isabune, agakaraba, akabona kurya. Nyuma yo kurya ukongera ukamukarabya.
bagore mufite abana batoya mujye mwitwararika, akana gashobora kujya muri tuwarete kakavayo kagahita kaza gakora ku gikombe, kakahita kaza gakora ku masahani. No, mugomba kugira amabasi yabugenewe, mukagira amazi meza, mukagira isabune, umwana yava kuri tuwarete akaza akamenya ko agomba gukaraba intoki, yemwe n'ako kana gatoya ukitwararika ukajya ugakarabya udutoki mu gihe ugiye kukagaburira. Rero bagore mwicare twige umuti uvura inzoka z'abana zo mu nda. Muti bimeze bite rero? Ubu rero naje kubabwira umuti tugiye kuwuvuga, kandi umuti ngiye kuvugira hano ntihazagira umuntu uvuga ngo asubize inyuma ngo avuge ngo shanga ngo hano ngo urabona nayibagiwe. Oya, muze mutere udutebe, tugiye kwiga ku muti uzatuvurira abana inzoka ibihe byose, ku buryo utazongera kujya ujya gutonda umurongo kuri centre de santé cyangwa n'ahandi ngo ugiye kujya kuvuza inzoka umwana. Kandi hari ibimera karemano ugomba kuba wagenda ugasoroma, ukaza ukabyoza neza, ukabisukura neza, warangiza ugateka ukamuha. Twagiye rero, umuti wa mbere tugiye kuvugaho, murabona hari umuti bita umutanzaniya, ngira ngo abagore bose murawuzi. Ni igiti, ni agati gakunze kuba kari ahantu mu rugo, bakita umutanzaniya. Warangiza ugafata umubirizi, umubirizi nawo murawuzi, urawushaka umubirizi ukagenda wakura umuzi wawo, wasoroma amababi. Simbizi, sinzi uburyo wowe uzabikoramo, ariko ibyo byose ndakubwiye ngo birakora. Yego, ndi kubarabura akantu kazajya kabafasha, ntimukajye mujya gutonda imirongo kwa muganga. Ambo uragenda ugasoroma wa mutanzaniya ukawuzana, ugafata wa mubirizi amababi cyangwa se imizi yawo nawe ukawuzana, ukagenda ukareba umuyenzi. Ntabwo mbwiye ngo ujye ufata umuyenzi ufate cya kiyenzi gikomeye, cyangwa ujye ureba utuyenzi two hejuru tugifite itoto, ukaduca dukeya. Ugafata umuravumba, ugafata umwenya, ugafata kapusine. Muri kubyumva ibyo ndi kubabwira mwa bagore mwe? Ukagenda ugafata igiti cy'umusave nacyo ukareba amababi yacyo akiri ibitoto, ukabifata ukaza iyo miti ukayoza neza, ukayironga neza mu mazi meza asukuye. Warangiza ugashyira mu gasafuriya kabugenewe wogeje neza n'isabune, ugasukamo amazi make aringaniye. Warangiza ugafata agasashi ugashyiramo wa muti, wamara gushyira muri ka gasashi ukazirika neza ku buryo amazi ataza kwinjiramo. Ugarambika muri ya mazi, ugatereka ku mbabura cyangwa kuri gaze, sinzi aho mutekera, dutekera ahantu hatandukanye. Warangiza ukabishyiraho wa muti, ugahishwa na ya sashe n'umwuka wa ya mazi. Warangiza ukawukuramo, ukawushyira ahantu ugahora, ugakaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune. Warangiza ukawuvuguta, ugafata akayungiro ukawuyungurura, ugashyira mu kantu keza gasukuye, kaba agacupa cyangwa akantu k'agakombe ariko akantu gapfundikiye. Ugafata wa muti ugakandiramo akadimu, ugakatiramo agatungurusumu. Warangiza ugatereka ahantu ukajya uhereza umwana. Yemwe ufite n'agatangawizi nako washiramo, ukajya uhereza umwana, ukamuhereza mu gitondo, ukamuhereza saa sita, ukamuhereza na nimugoroba. Ndababwiza ukuri kose ibyo bintu birakora kandi biravura. Uwo ni wo muti mugomba kujya muhereza abana banyu. Mubyumve neza mwa bagore mwe mujya kuvuza kwa muganga. Njyewe ndababwiye ngo nimukajya mujya gutonda umurongo kwa muganga muta umwanya wanyu n'amafaranga. Nubwo abantu bivuriza kuri za mituweli, ariko hari abantu batagira umwanya wo kujya gutonda umurongo kwa muganga kuko biratinze. Ariko ndababwiza ko ibyo byose wagiye ukabishaka, ugafata umwanya ukajya gushaka uwo muti, wavura umwana wawe mu buryo bwiza bwa kinyarwanda, kandi mu bintu bitazamutera ingaruka, kandi agakira inzoka pe, agakira neza cyane, akaba umwana ukuze mu bwenge, agakura mu gihagararo, akaba umwana mwiza usa neza ku mubiri, ntacyo biba bimutwaye rwose. ukaba wibwira icyo ababyeyi bafite nyine batita ku bana babo. Ababyeyi dusoza, hari icyo ushaka kubwira abo babyeyi rero. Ababyeyi mufite abana batoya,
kuva ku mezi 6 kugeza nko ku myaka 12. Ndabakangurira kwita ku bana, mukita ku isuku yabo kuko bigira ingaruka ku mubiri wabo, nabibabwiye natangiye mbibabwira. Ikindi mukavuga ati buri mezi 3 ngomba kujyamo umwana umuti, ndawubarangiye, nimukajye mujya kuvuza kwa muganga, mbarangiye umuti muzajya mukoresha kugira ngo abana banyu bamere neza. Rero ndabashimiye, ikiganiro nakagaruka, murakoze cyane, yari shangazi wanyu.